garlic and some you know when you do let's well and you see what you spice to I can't tell you natural sound of natural spice I think also in the American some people make them natural sound of natural spices and I'm continuing preservative to you and I'm going to work hard to figure out what you are category and getting like I said and you get the best to be there sound of natural spices natural kapa if you really don't do this series here you make that This advert is FDA approved. Mamba chomi pie meba sesiye no you say me ye dwan no me kokumaba akaga kuni gale na mawo hu egu asanga no ema ya na me hihye minsa mpese bebubu elo na me bintina abro we mo na nyi na kasa no ho so ntu akaga bi na gale kan fama no we mo na nyi da me yo nti wala nna nyi so what you spice to asanga me peli di bia na chanti sound of natural spice I think also in the American some people make them natural sound of natural spices and I'm continuing preservative to you and I'm going to work hard to figure out what you are category and getting like I said and you get the best to be there sound of natural spices natural kapa if you really don't do this series here you make that natural Any jesem ni o odifo bakopa awurade yi na ma ya wiemre mu ni odifo Samson Kwaku Yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa ye mpaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo Samson Kwaku Yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben na dawo so konso ben no bonsapia to so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina je mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ ye dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243356583 odifo Samson Kwaku Yeboa osi awiemfo ba Mamba chomi pie meba sesiye no you say me ye dwan no me kokumaba akaga kuni gale na mawo hu egu asanga no ema ya na me hihye minsa mpese bebubu natural eno na be dintina abere we mu na nyim da mankasa no ho me so ntu akakadu na garlic mfama na we mu na nyim da me yo nti wala nna nwi so what you spice to atanta me pemi di bia natural anti sankofa natural spice anti nanka also in the American some people make them natural sankofa natural spices and na me so nti preservative to you and ya nkasa ye kwem ha to figure na what you kakadu enketenkete prakete on ye de bibiara sankofa natural spices so natural kapa if you really dem na do this here you need me membre me nyame bibiara natural Ukuada mebusmi etoso makomako edunso ye mamunyina ache ye makwaba edmobako adwumedi so KUMAWOOD TV if you sabreya ekosise no woche everybody any entina ensema aba social media no so no na yebetu bi apeto so ama so hu de eko ene de ebenyina yet na say yebedo obade na sisanse na adom na yekese o yeso yebeda won so asise wanya abotre atwen ya ama yaba na meka wo say ye de asida be ma boafo abrebia no wo mo gibre na wo mo eso yasne ema ye di ko gibeje ebrel asida nkoma odifo na ye boa o japekrom papa say odi hye sebie son sebie nyaado edide mo ye den sebie son tade mo ye den amano afei no wo mo adwene mu kan wo mo no papa say mo fo mo nyina emre no obekae mo ayemadom amaniji ewe peyo ede amamom anope okraye mu na yediko adwumedi ebrel na number the screen so fa
na wone no twetwe nkomo enwo bi esefata se wo se ode domo no ode bedomo na aboa ama wo so cry eni etimi age sanso eni ede aseda ebema sankofa natural spices for obe spices papa ye waduane atede nyapomuden aka ho a wokodwa so a bisa sankofa natural spices. It's so nice. Flavors no also. You will beef, your chicken, your soup, your spaghetti. So nice. Mr. Wanda, okwa bisa na also kojo with absolutely natural. Chemical be nim, sugar nim, bibia nim, natural. Why do you know na ha buying do is no no. And o market boom. Ena omodi aye enzo kodwa so na obisa na wonya bia wo de be waduane a obebo num tom ama okra eni etimi age anopai adwumakuo mienu wei ena asoyasne ema yedi ko adwumadi ebro yesumi live on Facebook KUMAWOOD TV GH, live on YouTube KUMAWOOD TV Samdakus initiative Samdakus TV so yeah live ewo ho enti o subscribe to your channel ya wa like page no na wa comment na wa share na afofo so enye bi ahwe midi edi Diane Eduhine straight away answer my bishop akwaba no me motivational Medemau is as simple as ABCD. What I want to talk to you about today is deciding. And I will decide and edne. And I'm crofone decide mau. And crofone be deciding. And as someone is see a sijina ewo bibi hu amo hono. Eya no more intimate. This and crofone kase yes say. A top brevia eya relax. Now one kasa drain ye pa to the deepest level now for and a movie out person would to know what's me decided we're deciding ye the amount and yes we said be a full we are not one who ye minimum come on you any passmates na case me we and come on you the passmates can say and I'm to me ye say then so then ka one kasa de yes and I open Mr. One say when you're making certain decisions be very careful, think deep into it and sana we decided. Rather come son of awareness, a dear mommy. Bishop Akaba. Great, and then so yaba. The men so a home ya chair. Sass. A Kenyan say in Shania Nidi and Cano. There on my Mujano, the Dimu of Pisan. Great. In Yamina, so I'm a pair won't quite. No Muju Medina, a can show so. Koowaa Show KUMAWOOD no awari nyankopon onhyira wo monse onye wo mokese black okuwa manane ahaya na wotie awari nyankopon onhyira no onhyira me amenia kodo baafo awari onhyira no onhyira MC atopa bi wo bia ono so obaade nyankopon onhyira no awari hyɛ fia me bi sinime wo faase akuya nso na ama usu shaida ewo UK Manchester onene menyina ewadi yankopon unhyira omo twam ne ye ba me Ghana dia Beneza da ko ya do me sofu chief ewadi nhyira omo Prophet Dr. Isaac Usu Bempa ewadi nhyira great ewadi nhyira Dum Bishop Rich Kondosman ne ba kwamra nso ewadi nhyira senior contractor Kofi Job oni Mr. Yebo anso so obade yankopon unhyira omo no onye omo kase Dr. Gabriel Kodoro I will touch my Doctor, Rani Yankopon, Winshaw, a part education CEO, no, Radi Winshaw, Winshaw, give one another boy for Papa. In okay, will be a body Yankopon, Winshaw, this year beginning a Radin shout, Minneapolis, and for so over Tampa, the channel of pay on your case. Evening, no, and some more. Eh, you have a boy room, anything. Bibi. Leja young queen. Wow, Yabani de Nayaba, of course, and Samaba, and December Sana was say, Yamasu Huje, Echo, and the air banging us straight away, and the area code for more fight. I was in a rush, so I had to just put on anything on my own. Sorry, but then I'll see you tomorrow. And I may add my move and check me away dress. During the fashions, since I was watching, hey, when to me no matter what the bed, a buho for cheme, meba ai nyakopo enka home baby a obia and I pay the other toja and say ex-president John Dramani Mahama edi apabo ekoswa utmu say NDC for no mo to aba edi yi omo flag bearership omo mpani for parliamentarians and others I mean candidate omo person omo parliament no na omo de hihye so no
womo san etebri abano e de amano womo yi no say Papa Dramani Mahama sent to Franka Fama NDC amanyukuo no na no ena omuyi ni wie ya ode nsem atudwa na no bisem de okanyina ne say hey his excellency Nana Akufo-Addo president of the Republic of Ghana ebeya starting up prepare handover note to one say dey wo kwa no me na meba nyugo ba peye na yemra wono ankasa wokura Franka anim no opanyin de nsem ahodo bebre na atodwa na nsem ni bi e na oche se sesi aye kasa yi wo hwe ekwan a aban a wote so ama Nana Akufo-Addo ne ne MPP aban wo mo de Ghana fo afa so no a wo mo mabo mo se wo be handing over note wo mo nchonto esan se se ekwan e kwakoto aba afempino ne aduonu na ya nye bibia ni wa ebesi kwan se NDC amanyokuo eni enkonim esan se enioma na ese se wo mo ye ede ma oman no wo mo antimi anye wo ma feli Ghana for ama se Ghana for disappointed ama se kra na afono wo mo enu nto mo wabo mo se de be ya wo betimi akọ na yakoto aba afimpinu ni aduonu enan a wo ma ye ne ntama boabo mo wo nyina we nya afa ne ebeka so obi na eba besia na wo se wo mo nyina emo mo ho na wo mo emfa mo handing over note no wo mo do mo ni kan tronto esan se Ghana for wo mo enwu de wo nye wo mama oman no abo ama ne o nyina akra enko yie nti wo se wajidi pase Ghana for mabre eti ade a da yensa traya ma Ghana for no ya agenda a esi ono nani so Ghana for be som ama no abamu eti wo mo ho na afempinu ni aduonu nan no wo matimi afiri ho akọ wono ankasa wokura Franka anim no opanyin de nsem ahodo bebre na atodwa na nsem ni bi e na oche se sesi aye kasa yi wo hwe ekwan a aban a wote so ama Nana Akufo-Addo ne ne MPP aban wo mo de Ghana fo afa so no a wo mo mabo mo se wo be handing over note wo mo nchonto esan se ekwan e kwakoto aba afempino ne aduonu na ya nye bibia ni wa ebesi kwan se NDC amanyokuo eni enkonim esan se enioma na ese se wo mo ye ede ma oman no wo mo antimi wo ma feli Ghana for ama se Ghana for disappointed ama se kra na afono wo mo enu nto mo wabo mo se de be ya wo betimi akọ na yakoto aba afimpinu ni aduonu enan a wo ma ye ne ntama boabo mo wo nyina we nya afa ne ebeka so obi na eba besia na wo se wo mo nyina emo mo ho na wo mo emfa mo handing over note no wo mo do mo ni kan tronto esan se Ghana for wo mo enwu de wo mo nye wo mama oman no abo ama ne o nyina akra enko yie nti wo se wajidi pase Ghana for mabre eti ade a da yensa traya ma Ghana for no ya agenda a esi ono nani so Ghana for be som ama no abamu eti wo mo ho na afempino ni aduonu nan no His Excellency John Dramani Mahama, ex-president of the Republic of Ghana and I know this same TV. Rani Akufo John Dramani Mahama no nya kase Okay. Nana Akufo-Addo nso obadi Akufo Again, you'll be a one under Suna Quancron. I don't know about Utumie. You'll be a Ghana, a soyeni. Any transcendent as a senior community, more idea, near will be a chico. Now, I feel I did make every something poor family or MPP party, NDC party, they said, be a boy can be a on can you obey more my Ghana. Okay. Now, by a compare better say, or two I am a chain, which is a young Kuruma or the Papa. Because we na mu free chair mo wonya ne obi anso ti be bia bi bia mfa ma abrabo anya se yet memfo e be di nokura obi aba na de odua na ya anke mpa mo da obi aba na de odua na ya na nka de tam mpo so anke de odi na chia na be sa aye dai ahye ho e che se obi aba obeye no enso yan enko yeyi enti ne pam ne free so di se o ba na se o se nipa na wo betwa ne mpo na wo beka bibia kire so o de obeye good a kire ne dia then na ye hiawo go ye huna de bia o ye ya wo beye good a kire ne ma ye powerful the message says John Dramani Mahama oba ye di enti ne pam no anko yi ntia ise na wo ba beka ne wa kosua ne wo de beka ho be ma ne ma ye unique dia ma ye nu ntia wo se ye dia ba enwa ne hye wonsa na ya koma nto ye yem ese wo ba na ba beka sa de o teso na wo be chen ne dia then ne nim je ne bia wo beko ba to ko school ni pa ne 100 na bia no we wo bo ne ma no de aso ane awawe ese ni yi a o papa ebusa wa wo we ne se okunade na wo ye e be surprise me ni pa 30 de bia to so 29 o se pa dada na ye good a chen 28 no
de no ka jo papa just say uni baby ko said ye wotie no sa na tie ka che papa se metima ba di 5 that di metima di 10 wo hunu say me ba yi say de ani obezu oyi di kuko na nim na sabi na do amamu abebu ayi nyina esi afemi ye huni na se no na wo be chen de ne kakra bi na ade beto so na no de e ka de da chi gwa na ne no na wo be tuatua asori akọ kompe bibi nka to ni we ka sa me wan shedem and this if we tie bi nim nyansa ne me no na mo nka nche se papa kampe we nya mpu atwa wo kampe we nya twitwire ni ye no wakosua okofie no e the experience be no wakonya because o kan mere bi kire MPP for say the senator frache unni president da unni ne wo mtuntimi nkamu asem enti garden na me wa don wa be dibi da no wakọ akire enti nsema wo mu abetima kan ebi ne me be ye ne MPP no ebi ne wo mo certain resign for ma no e no nya nsema e convince yes ya brother sa de no enti fina go so pe ni bi ba no abema na gina nyini ne be yi say ya obetuna sumo reckon mfumputo na ye be de makodam ye ba buye ni aboye ye be kan mfumputo ko mo de ye ne nyame ya kire yo e de no ye be makom ne tuota mo makoma ntom yam me wo hihye ya ba yi le bi me ye firi mutiri so enso kai wo bi e betumatua eno ne ye patie ye wo hihye ya ba ni ma be ba mabu be nyaduma ye wo hihye ya na sin 24 malawa enkam me wo sa hihye mo mamu ntom yam wo de mo kai afra se me ye we mo ampe but me ye na ebu dim di we ba be share na ni na ye perfect ni e koya ni na fa dream ba atu wo mu se o be ye bibi sa me chere wo be bibi se me sia ye okro mu ano je o go for mo doesn't mean so mo ni bibi a mo de ba ka o na me we na ya na ye be we no be we dia na wo de be ka ho ama ya to ama ye ge ni okay wo ba e ma me na wu ni ba di wo su se kom de no okay o di asem na se wo si o betna me ntia me ya ne kira ni ama ni eno akomensi akura mi fie ho de aduane agu anam tibini di akoto bi gu man kana ma nya bidi ada na ka wo ne meti a wote wo su sei da bi tu firi ba bi a wote no na bra betna me ntia na wo de yedidi ana wo me na tibini koku na woro mo nsa e che sa woto agu wonso o ti ase me ba che drink o ba mama anom me no ka se fridge agu o me ayi e be kalipo agu o me fridge mi di akwa na wo su no tu na ne wo se tell going to abra ninya ka me yo okay na aduane asabu ene me kwotena papa ne nchen na ba ka ya ne chan ne de se ebetuma ya aburo e chan ne de no ene betu zo papa asabu tafrache e be chan ne de no ti rasre o mu hye dem mo o mu pense pa bi pamro bo fa bi bi andi sinira afini o de ne yanku betwa mboa se ba ma ye ni straight minti asem bia wo ka ye go ya trapto man po twa se nya ebe wo di ase Professor Mese ba obe ni egu di check for there baba ko Ghana na ne ye oba ko ye na ayi e friend say Jandamani mama be she wo no so obe egu da che ono ane papa na oba ko ye dia na obe bi ato ane papa ne dia nso obe bi ato say no obe egu da go be bi so waba ko ye unu me njini ye pam no ba ku fado ba o de wa be ke chire nchire kura ono so na no ne nsam kura mu wa de pa sa bi muntu we free so se me ba oduma mi atu petrol ma mo bi akoduro mo ni oma idara sa lo zi akoduro e no so di gina ni anu ko so sa mi e se de we ni tutu ye wa ban mu o so beduru ya kon ti se wuni pa o so wo ba waji a en ko se ni pa ni me ye mfato ho okay because na ni na ebre na wo wunya ye se na wo bibi extraordinary da wono anke amfana ma sa e no so ba na chi so wo ba bi mti pe bi dika na minim se ne ma we nyina wa Ghana e kasi ye be ye ana do so ba ye bi ma ni kwan bi so timi so ba be ye we na mo so mo nko manim ensema wo ka wo ba wo betima be di so ensema wo ho ahode wo tira feelings a wa create si e mo makwanya bi ma mo di be ye bibi bra be bi e mo nkomo ya bre o ya bre si e mpe ko se party sem bi atie o man ya ne ye dia ne ye de ho ani mo nyam ne mutumi amamo ndi osaya ya seche mo kan kure wo mde kire mo sa me ha na ye ya mo betra so ya mu nipa mo betra so ya mfa nipa nyawe ye tufo mu ntie ye kan ha mo mfie enkoso biem MPP di o mo ye de ya bre wo mo wo ye se ba do mo ko jo mo Ghana wo susu say wo susu say be so say de wo kai chinchina try 4 years bi o say sesa ba mu ntin say even kwa no bi o te so kwa no say be so ko ya de papa mpo a
esu ya lukwa kase be kase omo ho afune nti omo nko Bishop Ghana wo hye ya sa na yete Intina ubi abodi ni 8 years because 8 years bi a pese system no 8 years system say yes wo no utan de ma na so jina wo ku yes bi a so wo afunu Debi o be 4 years be wo debi na American say ye de ato say 4 years de ye ma obi anko because so bi ade apese o ye unwi but 8 years bia no as a Ghana ha no ye de ato say 8 years bia ban bi otutu bia no afunu onko from na dan go say 2 years na ban bi ako engo fo wetiri mu dini ye omde ditu na asin ka wo mani fie te second Elizabeth da so tina ko na so enga wo nkuru ma wa so bi na na do amamu a wo gu ye ka be so a wo nji na so ma na do so on trans 30 years enga wo nkuru ma wa so bi and excellency Dramani Mahama ba wa bedia wodi MP adi president na still an e dia hye ne sa Ghana for say sebie ya do won twato enti ya wo tiko ama woko still no as a president nkwa na sebie nya do as no nkwa na wo so no odia no de ko sebie so o de ko ne krechi no o se babium no sebi no won fune ye wa bedia ko o se babium no nti ade na sebie so o de be wo se nipa wodi bebre se o se san babium ana mama ne ko ni obi ebedi omonim ni o mne se won stand bi me stand bi okay ayo mo na stand ye so ko ye kro bi foforo ne kopre no ye toma ndi ne ye wa ye mienu ye na Ghana for sa ya ye we free etirim ni ye ji afoforo bi nso adi no mo so mra bi ne ye do so a o me jai and say ji mi we nya Ghana start ye nyene okay go to Nigeria you have a lot of men on here moving actors baby okay sa boys no she says I imagine mula yeah ye wo bebre no bi anso ye good etu wu twa movie ani afa na se no ede no afa nde na ba great but ya ha obobo nipa be nu nsi afiri mu asa unya ne bebre se bida sa na ye ne ma wa ha ani mtofo abobo nipa ba ku mienu mi ensa bi din film ne legend asa ebi mfre gire pa dida bia ye bere de maye o ti ase ye mfre ase adwene se sa ye to MPP NDC omunyi omahome obi foforo so mra obi foforo mra ye nya four party stronger o ba be nya nsasem nya za party ni kwa 400 years na ma bi all right du ba dwene crazy am bane sa dia ni ma boy sere so no pesca to dia ne di e ka se MPP fo nya ma fans so beti ye NDC fo nya ma fans ye mu pesca be gumi na so nya ndie do so le be fa ba wi na so mi na am pe station bia na but you ba body fufu dey come okay engine ni aba no edi goje be di adu ataso ane de e ya mu wie yi ento mu mi na ne danda o we kwa na we aba bende mo ba so de tia na tie no masuma tina msefu adwene kwato aba no ana na ofa metu mi se me mintu bi e wo se me ko san la kwato aba ma ka se ni ma mi ru no ana na se di sika be hemu campaign because we are tired of two people old faces all the time almost the same thing the same talking you know there's no change money we are that the yarn and one pasa and we pack in the way na never win it what have you done that you know your cocktail more win and only a person you move and yeah, wait to say na wait yana we one away David. Tell of our kind what can you now tell us what you're coming to, you know, do for us, what you're bringing on board again, what you didn't do then. What I say, as you say, you know, Sebi so opportunity you want to bring it on board. What they buy me when say me work on my new week. In fact, when we say mope intimidate, but His Excellency ex-president, I will say about let us know. That's what we want to know. Okay, we don't need anything. Yempe kase chichibe. Yempe de wode ba be ka ho. De wan nyama ye dada no. Ah wo hu se Ghana for peno eno na prechichire. Why? Eno ano ne ento aba no emfama wo. Na sa be di so. What I say. All right, so moving on. So many, you know, messages and our but I'm not going to read them now. Second story making headlines on today's question, and I say, I better you say, I'm say pretty beer. What means as what didn't Ghana say the yen and another Kufado. A see a crime, a see, would you mebu a common dear and a Google I'm say, and I say, you refuse to say, and say, and one and say it.
di ni ma ni se sika na yekotu ni asensas na no a ntigana ha de mo se mo papa kwan e ma ni stop galamse mpanifo no crash ase wo mo so to be enti nkola etu mpanifo tu ni ade ade and am so da beto ya ni say enkofo bi o makotu se mabuno se de yo wo makotu galamse ya otimu nse ebi mo akasa senase a yentimi enyo mo bebre na so no prepare na quickly no yenko na yehwe video na yema stay with us Koowaa ni kakra Koowaa kwa ye friend domina kane no mo friend kolite nti dodo na ta friend kolite na susisi a de wo hwe nkrata mu a idin a ye di free kuro no domina bra eno no ewo Brim North District so we hwe Brim North District dia na new Brim empate mu wonum na chese Koowaa kwa ewo ho domina bra na enwa no pana tiba na wia ekodanyi mu nya ntiyese galanse amana ebu ama enipa akase yehwehwe mu na yekopi mu na chese yampa amunumu wa amana ne ebu ye no enipa 11 eno mutimi yi omo efi amin eba esoro na emu 11 no 7 ena efa nananum ewonsi edo emu 4 ena me no kase di omo tedu omo de ko ayasabia omo de ayarhwe na din komo a omutrema inipa bese edunso 17 ena aka amrana se anyakura ebekro so isa say na amna ewo ho dada a omudidim omuye adwuma wum na enu ano enso na etoto no unze obadia omutu gold dia omutrema enso toto aya na gold no ukwa unya bipa nje omunze nu a enso ni toto na enye omufa omu edadi ne omu niema nyina ede ko amnanim ewo kolite ho anase domia brao no no ena omukotu amnanim good ni bi nti omuguso omutu no ena enso na to na nseyama badia ayemre anase badia omu adwuma no adondo amnanim nti no so ena biskana no maji wosunti nya de se omuma amna no ayemre no ho asem kra de amomutim nti obra omuguso omutu netie no de basoro na ni amana no edi yim ba ko pa kata omo so enti omo ana omo wo esoro etiatiamu ma kromofo no edomi abra kromofo mrantie ne maba nyina gipi edikopie mu wo amana no so omura mu ho no mo a omo bo omo modin a timi yi nipa edu ba ko 11 na emu so de amuno wa no mato na nanom ewon siedo emprempe ya de eguso hwese a police for so omo report ebemba na yehu se nipa dun so ataka amna na se anase omo bro anase bikura na omundisa na nsuntiti ya yekopie mu ho no ayeti ye ne je na chese nipa dun so na aka amna na se a endan na omo nya omo enkwa din enso bi amnu wa omo to a nananom ewon se do ewo domi abra anase esafre no kolitei ewo new Abrim district new Abrim one Brim North na asemi esi ejima mi so be pimu we pimu man na nsema we ho sema esi ni kakra Koowaa kwa ye friend domina kane no mo friend kolite nti dodo na ta friend kolite na susisi a de wo hwe nkrata mu a idin a ye di free kuro no domina bra eno no ewo Brim North district so we hwe Brim North district dia na new Brim empate mu wonum na chese Koowaa kwa ewo ho domia bra na enwa no pana tiba na wia ekodanyi mu nya chese galanse amana ebu ama enipa akase yehwehwe mu na yekopi mu na chese yampa amunumu wa amana ne ebu ye no enipa 11 eno mutimi yi omo efi amin eba esoro na emu 11 no 7 ena efa nananum ewonsi edo emu 4 ena me no kase di omo tedu omo de ko ayasabia omo de ayarhwe na din komo a omutrema inipa bese edunso 17 ena aka amrana se anyakura ebekuro so isa say na amna ewo ho dada a omudidim omuye adwuma wum na enu ano enso na etoto no unze obadia omutu gold dia omutrema enso toto aya na gold no ukwa unya bipa nje omunze nu a enso ni toto na enye omufa omu edadi ne omu niema nyina ede ko amnanim ewo
kolite ho anase domi abraham no no ena omukotu eye amnanim gu ni bi nti omuguso omutu no ena nsuo na to na nsen ama badia ayemre anase badia omu eye aduma no adondo amna nti no mo so ena mdiskana no maji wosunti nya de se omuma amna no ayemre no ho asem kra de amomutim nti obra omuguso omutu eye netie no de basoro anani amna no edi yim ba ko pa kata omuso enti omu ana omuwo esoro etiatiamu ema kromofo no edomi abra kromofo mrantie ne maba nyina gitwi edikopie mu wo amna no so omura mu ho no mo a omubo omu modin a timi yi nipa edu ba ko 11 na emu so de amunu wa no mato na nanom ewo nsiedo emprempe ya de eguso hwese a police won so omodo report ebemba na yehu se nipa dun so ataka amna na se anase omubro anase dikura na omundisa nanso ntiti ya ye kopie mu ho no ayeti ye ne de na se nipa dun so na aka amna na se a endan ena omonya omo enkwa dim enso e amnu ho omoto a nananom ewo nsiedo ewo domi abra anase ye safre no koletei ewo New Abrim district eye New Abrim wono a Brim North ehona asemi esie eti dey see our New Abrim district no na yekohwe na je se galamse nya etu baba ndi be kuku be se ya o ana mozo amana ya de oh menkaza anya na menkaza Bible na ka di me de Bible asem o ka bia so nipa bu na nimtia le sesi ya na mja yi ma ewura asode yes Ecclesiastes I was he who dig a hole fall into it. Sure. Nipa utu amana. Ono abetwana mu. Nkama kutu atu won se benga mini akosi ade mfu afu anka ebu na ebu mu na asese be akura bi oye innocent bi twemu a nanka gogoto mana. Ndi awade asem wo ka bi anya nkwase asem. Atu utu mini anom fo mu fi se wo kwase a. Bi am ka to se hia wo mu. Eli hia so nko ye adwuma utim se wo nipa kra nyame amo anka ho. Yeah. Go the ready nimbuta yentia or the share form. Sure. Eno nim kwan so e faso yie. Eno nti e free bibi machine. Aya ye ni nyina ba wi ase. So we invest money for farm machine. A machine would have for that power japade e brew. Nipa de nya asem na yenka. Na se bi abrabo boni bi e nipa timu a. Ama tentene kofom se di nipa akwati sim de. And so Ghana de aye asem wa buru ni nya sa angwati asem yi. E de ne pa. Bo hunu broni a wo yese no. No onye se timam ni ekom di no ayeda ko school agentete abotan ne tse di obewudam onimiesi a kire se beyese otimi reform wa hunu da pese ebuo ni da emuo omunim sa anya menya se omatu sa na mo no do no hu se sa di atuna na se by risk anasa bi efiefu ahyehe na adwuma di no ye die idie no ane basasa ihu sika na ye trace ni ba bia ye tu afa ne nipa kwabra ne edan a mo amunim sa amana mo ni se motuo Izuano no from say munim say asadi akofo me bia etibasi e de ekom nko na mu adwene firi wo so say na ekọ ne bebe bia amara na akọ na ba ya afi na wesu me be chim wo ho agide e da se bo ada me kasi enyina ye beko e de kwa obi ya fa so akọ na ye problem it media kwasi akwan pa de me mfa bisu mfa transporters is there na go ponti asi na wo kan se ma metie ide e twen so no ane na na odi ama me ne beso wo di ase sa asem ya mani tie san ani musuo amsem de me ho kotuma from akode me nini ya betume ni besi a transport asi so sana meka to nipa bi a wo tie me se abrabo nye bona enti mesere wona didi kwan se mamu ma asetre ma ho kire emia mutu asate level sa ade a wo koya onim se eyewuo ni nkwakwa nta obeta de wo kwa hye da akushim emwa omu ni sa ebeboa wo edo mana mo be ebesi ubekoma na no kra na nyom de a obi na akoto sa site no ese nsuo to se nipa ne ma omu fe kira akobokro no anam kro no kwa so na ahwere wo nkwa to mere bi anase beta prate wa na wo pe na aba ne sa ye besere se aya ye nya awe yie nye ntoto ya kwan yie ene ma bi atise ye ntimi ansi we abobo ano aya na awe ho abna ni bewu na kwan afa so ko ye ni a uzi edi wa chiri nkomo a enye de da bia da pese ye kai wuwo no e de yahudi ni awe ho na bafi ye besere wo ana ya ebie mu nso hwe ekwan mo fa so the pressure omuko nso akwa bi tigalamse side na me aye na dom odi okọ wande no ko pie gu obi so no bo hye ne ba bia ye hu
life a bed done abaya de sika edi ngwase asem nko a otuka anaka na indi na chi na meme agumu ato ho petrol no mo rensa no mo bronkofo no mo cross nkofo ka adintina wutini basa because omo yesikafo obesua nyansa hu se ni nua bi kwa amena ko bu agu ne so je bade dum bi na aso ne so asika ekura di kura no wo bia bibia pe shop bia asisi afia bia hotel bi no wan ko sa site wo bi no wadi ho odi jimi to wo se ska no wadi bi jimi sam no go na no dan ko ko so sesebe tafrache obi a wenya nkwanhia ano dan ko so ne hu bia nya fa bia awurade adum iska obemma na ni akoso akofia kopani ni amienu bi di o matu kwan na fie tibia dane wo ja site wo ko ana obey bi mpa odi ska udom professional way a won ko fa sa abre ni bi pasia yi shi ska yi no abofom se tudayan wo bofom wi a wasa akwa ko wura sa amuna we mbieze nya ska ba asa edi ska ba yo pasia kekan sa ko ne nam site wo idiwa wajimi a wasa site ne ma fa ma wo ye pa sa na wutie program we bi ba wujimi hweska ni ye omo mudi wachi ne no mu yo wa obi kasa o ma no ko bobo na ofisa wa ya big boss no sa wo to fom na biem o mbe sign o mo na be ba ba sire wo twitwa mpota ko eni escapa na ni jimi o mo na be ka kire wo ni kasa me nye papa o ba kwasi papa na wo ya faso ni so yeah o suwe ni pa mu wo no wi aba mu a o betuma boka wo at the sport be 2 times 3 times ni e man fans se be ka kura wanye 5 million ba o na fa no waja okoni e ma wo fans no me si asase eku wura ho na gas ma no mbotro ba ko kire me ba betue ba ye be gwen ma se difenyansa tu sikari die ho mo gram se sa jama jimi nyina mo fenyansa tu musika die ho wo tena se ye bi obo ma ntemu me ma akọ etwa mo so timo nya de ya adwempa wo tena se obi o ko sku bia ne ma me awu ani ma ntane wa pekene na wo na ya adwempa na de bi bia ni ma na wo ma ntemu me ma na ka do me kwa kwa nsa no o manya bia ye no atua wo nka no se lo obo so bedo dan jimi na wu jimi ni jai wu obi ga no atro mo no di ga ko pana do na wo skandi je yo sa wo bobla wo be hwe form wi tro bi ma o so ye na ensi bi na wo na ko fu jimi yeah jini ya wo mo na mu se no be diskarafa tutu ana mo ye enhira no se wu nia bi su wo bi a wo jimi sa no wo hwe ya me ba to friends esi aso wo nti asem utimi mfra na ka je so nko sam da go initiative Facebook on this particular story now we are checking back we are work out say the next guy one no workers and now what told you akoto asase no for free say and ka be farmer no is what don't know when you manya asase okode is gold ni so bidi abrabo na bitin wu no so do jimi here the same thing mesra ti jimi so na first can be see na na for akọ garam say say na hu me ma na wo the car bia be sa wu wo ma no from operate me bottom when you observe a farmer no rock akọ pies ka so pa masa ska wona wo na mo sa yo be to anga say yo bi ba be boss here nkura wo den chowo en chowo ti jim o saso na o mo ya na higro ti bi ade board ni ka bow die was ye nyine nkoye akwawe udi wunni mo to sa udi obesi bo yo bo kete bi obesi do mo show be na esia na se salo wo si na ye say bi de bag bi aba wo yi wo no ato ko jibi mama me abo nya picture sa oh babu ko jibi abo nya picture sa me na me se komote abo nya picture sa me dem to odo foi abo nya picture sa tijibi ni so unni mi ariska na ya de bo mo dia pa me number break kuma se me mom business mi enu pe first kan show be ye ni mo ni ka pre to na ka pre be dia dren ni ka ho na fa pa brabo na ohia ni na mo anyo no ohia no na de je fofofo obi anto so be se e kon be wi wa mo afa ya ni se da wo hunu ye yo pe no ohia be fa wo enu na mo be bre show mo akọ ko checking ko fo no bi ya ko wadi mi ana o checking ko fo no di ya ni ade na so mo ye sa na hu o dina nyene mama mia ubo brana ensiso mamia e bo sa so bibie ma na yiwa ma papa talk to them eti me sra wo anya galam say fo nko adwe bi ya wo ye e mo no ma se ma ba so o ntie mpa ko because obi wa na jumo ye no obre na fo be pia ta mo dia obi ju o ka keke bibie timi asi bi kura go biom di ko be bi yombo o ti ma bi ti bi jama fo ye wu adeka ne ni pe ni so all of a sudden what some ma ko basa e ko
Somoko. Asi. Kwaku. Hoya mobile na be hu de obeboa wo. Yo. Kofi. Oh. Kradam na maboys no. Abrabọ ne kwa wa. Oye ni edene. Tawo ne wo mfiri wo yensam no. Awo bre. Exactly. Oya man bi o ka so ye ne japade a wo pese o firi ne nchen o. The tormento. Obe tormento life no be mo ye ha. Obe mo kan wo se wo nche nipa ho. Oti ma wo dia ne a wo kra kondo wunya. Za wo ye no otusu o ba nkeze so wo ano mo bi je ne ware no. Za wo ye ya ka na sabi. Efi nkeze se wusi obi na esie. Oye ka na se ma ofi ewura kasa ahwuro. Oye ametumi etu na ne ma bobobo. Oye atumi ma o ma bo asesa. Edi se wo firi ne nsam a emfa wo gimi njiska ne basa. Ya mi muni ame kanje mo fa sifo enya bi na me se nya me se o ma mi kakra bi na me du wona mo na nya o mo akono na fo bi am peska ni bi. Na ye ni mi ediska be na wode ma ye bi. Ni anya no mo hweso bi. No bi ani mere em pesika so ndie no nya bi so o di nyansa ato ho. Mi yo mo so mi yo mo na me ba yo. Na ba do ayo mo do no so mo ko shi. Na ya galam se aban ye bra. O se mo nko. Na ya de se o bra. O mo fi no. Bra no so atiase. Ise o mo eyamu amon no o ma nko. O mo tie na na. But o mti fie ndie no mo ye. No man ke be mani nua na o ko ye ko ado se eyi ja galam se sisi a se wo ye adwuma wo mo. O ja galam se sisi a oni ye fo abefa no. Ise o ja ye no nya police. Oja ye ni soja go to America omo na recruit go for utimi na ma na structure ye omo fe soja bibi onhye uniform hu afre wo ada na otwa mu a wani je adwuma hu ana wo se pensa wo ka ne pen na ye ni ko fa ma mebra wo ko school duhe no matamo omo akochi e do ko akotraining mo na be bo hu ka nyina wo nya fe na ha utua bra bu kura wo nse nya no wo ti ase sa de we nyina wo ho aban ne sesera na ho kire no moja ma soja panina mo afa na mutua ne ka no na mo de je bribe ansa mo afanipa abranka ye wo aban wa sade nka sa sika we nyatimi ye kuro ye ne gaka che o ba te bia so ntua 50 million ba bi nya soja ne ador so we chan na fo soja ko bebelebe apemana nti o mu gina so ne sa ne 50 million ampa so be fa no ni nyina be nya sika de ye Ghana yie mu jai ne mpanimfo na de da soja no o mu ji so o mu mfa akra no wasia seb jimisem to sa jimisem sa na ekoso kuro yi mu na pani na oda ya no meto no wo bre ukoka yesema nka wan kanzo ni pe di bone anu bi ne mu bi ehia dia ya no beti free mu hia mo ye obie e ka brabon obi a okon be paso free transporter ti so Bishop told o ka we as aban nte omote wo twi nani because man kan jezi ngwaje bosi ntimi nganya nsasem na sabu tikrom na wo sa ne man kitingiti we ni le betuma be du ukro na da bia na mabosi ambo kwa so a me pa to wo tire woni ba woni tire na eje na japade a o ma ase ehye na ko kwaje bosi asa be yese japade na abofro abra na bi ya ne dia ba ni o wo tire be ye ni ye no didi afre japade ni o ba dem ba woni nyansa sije ni fia o di fia ni ma han da bia ya ne dia emfie bi keke no wa diske ye business bofro ba ni waji mi to fie no asa ko ti fie na mi hu ye nyina mobo me de be so amapa bi am bomb me tem ho mpentem pa e bokoko se de Kristo be bokoko no yonim nyansa be nya ba afim gimifo be di matamako ye de ehemu akire betimi ane ye ne mena so ye wu ayeko exactly e bi atama be fa ne serious no ye donkey be fa serious wo hia de wato fom na fa na wu hia se anko fa yi wo ha sa na ma nya mi sise kusikrante ma wu ma pro dinena wo hia no Fabi never call brand ko ani ebi kwa na wonwe wo se na so to a na ye tatao ena mo ame ena se ye be tatao sa na no hey mi pie fi radio isu ana nipa be me nsa ye hwe na so wan na ye hwe me omo so sister ladies be pie ya or the problem yanka say you shouldn't come but problem. So, you talk for one say, but yes, you are saying. You understand? I know, but could be out time, yes, I'm a fan of money, you know. Or not, I said, the car check car. I did our name, and he wants you to support her. And to me, I'm saying, one am way, Papa, me for problem, got to Papa. So, and to me now for a number, man.
Diminim so me anokoye we dwame. Enya sa. You understand? I was a chairman kakran. Obechesa. Ezo mo nya bi so na boye sa papa oye bi. Dabi. Omo bra. Obi so omo kan wo yo mo sha so pasresre. What obi kra boy kwita or start or say why should you be asking for help and I'm say hey bisikani asebi obi hu say wo kakra no obi hu akire no obi sa o boy kwita we start so. Emeli na yero dia. Kuma ya na yede be mo wo de ompa na area we won che de be che won ye be bisa mo bi why yes you want to musu that time we give na internet why in kakra na mo let's do something. Let's create something on our own. Let's do something and no straight away. Answer na me come break. Now I have this message from Justice Blaze that says that good morning, my nation's crew. This from Yvonne Ode that say that good morning, Sister Diana and Offa. Justice Blaze says that well spoken. Yvonne Ode says, Sister Diana, don't worry, MPP party is going to break the 8 years. Why? MPP is the party for the country. Justice Blaze says that Offa. Are we looking up to you for the election? Good morning to the nation's crew. Other Yvonne says that ex-president wants to come back because he didn't actually finish the money. Why? In the country? Well, let me moving on. Yvonne says, oh, you have said it all. Yvonne came back again and said, my problem with the Galamsey is that when they get the money, they don't actually use it wisely. Those people who died in the Galamsey pit may their souls rest in peace. Yvonne came back to say that of a place, don't actually blame the government. Why? Because he didn't set them there. Wow! Mama caught me break and I'm back. The rest of the story is made better as her area amount. Stay with us, Uncle Wa. We'll be back after break. Mamba cho mi pie na ba sesie. Mo se me ye aduane wo se me koku ma ba. Akaga ku ni gale na ma wo hu egu asanka no. Tima ya na me hyehyɛ me nsa. Me pese be bubu. Ewo, na wo bi tina abere wo mo na nyi. Na nkasa no ho. Ni so ntwu akaka bi na gale kan fama. Ni wo mo na nyi da me yo. Na nti wala nna nyi so. Wo choose spice to asanka bi tani di bia na chanti sankofa na cha spice. Ai tinanka. O se da maranka sa me pe make the natural tea. Sankofa na cha spice. Ana na mi so. Nti ni preservative tea ni. Enya ankasa ye came how to figure na wadi ye. Kakebu enkete ya kese. O ye de ebe ti biara. Sankofa natural spices. Natural kafa. Iti bi de na ju de si adi. Ni bra. Benya ni bibia natural. Soroko, this advert is FDA approved. Abba, I need your semnio. Odifo bakupa awrade yi na ma ya wiemre mu ni odifo Samson Kwaku Yeboa. Dodo na friend no awiemfo ba. Papa ye mpaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada. Na ne kwasi eda nso so no wode asori checheche apisu amaye. Kona kohwe odifo Samson Kwaku Yeboa nsekire ne dia wo ye. Japekrum empokire ben ne da wo so. Konso ben no bonsam ya to wo so. Yinyina bie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu jape krom papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gi mmofra yi ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu jape krom frɛ odifo ewo 0243 356583 odifo Samson Kwaku Yeboa osi awiemfo ba Mamba cho mi pie na ba sesie. Mo se me ye aduane wo se me koku ma ba. Akaga ku ni gale na ma wo hu egu asanka no. Tima ya na me hyehyɛ me nsa. Me pese be bubu. Ewo, na wo bi tina abere wo mo na nyi. Na nkasa no ho. Ni so ntwu akaka bi na gale kan fama. Ni wo mo na nyi da me yo. Na nti wala nna nyi so. Wo choose spice to asanka bi tani di bia na chanti sankofa na cha spice. Atinanka o se da maranka sa me pe make the natural tea. Sankofa na cha ana na mi so.
TV. Those of you watching us on home television, we say thank you for choosing us this morning. Your test already, bro. Now what you want? And I ever told you, say, pizza man, no crime, you know, one more area and chicken wings boxes. Then I'm a jelly almost 5 years each. And I'm so my baby Santana it's not in the program, so I can't say with it. It's too harsh. How come? Say chicken keke. Na say you 5 years sidienka. Obit me kwa dia tete wo money dia then so akobanesa amount for SCA. Abe, Charlie, the way I work can say me dey. Come here say wo bibi etie pizza man. Ne weka baako enra e store no wa ha. E ba abonte ono so be can say, abe ko kwanu tum na won so komo wo fie ho. Komo of your Dr. Kwame said despite onokra and so a jelly and IT guy 20 solid years. And then they want to know about America. When Miss Sam come on, what they are showing, culture the and as well. And yet, Obeka Yaman for so well, and no cry. When I bet it to I must say some and confirm who said this thing was there. Wow, and that's why I big with Santana finally what the apology change or they are brave pizza man and calling with any brow. You leave it as it is, you fix it, or you find someone to do it for you. Eye na watchia etwemu ena mebeka ma dwen eye me abeku Santana ma dwen ewo emrantie mienu a eye adwuma wo pizza man omakoria akokonam ene vegetable cooking oil ye gelium na me the emotions ekasai say punishment ana na ye gelium no anu ehye na me ka say pizza man wura no onye guy me sre no onfa nche me manka ni I'm sorry. I apologize to pizza man for saying he's not a guy, and I apologize for saying say enka onfantete ne workers no mawia no onfantete envi omopemu sa asem no amekan no mandwen ho se obi adwuma obi awia no ono nso odi ya ewonimu iti pizza man. I am sorry for saying you are not a guy, and I'm sorry for saying that you should have found alternative means to get your money. I did not support, and I insist, I don't support TV, I don't support and condone stealing. However, I think I didn't think carefully about your situation, your condition as an entrepreneur. So I want to render an unqualified apology to Pizza Man for anything that I have said that has hurt him. I am very, very sorry, extremely sorry, and you leave it as it is, you fix it, or you find someone to do it for you. Eye na watchia etwemu ena mebeka ma dwen eye me abeku Santana ma dwen ewo emrantie mienu a eye adwuma wo pizza man omakoria akokonam ene vegetable cooking oil ye gelium na me the emotions ekasai say punishment ana na ye gelium no anu ehye ena me ka say pizza man wura no onye guy mesre no onfa nche me manka ni I'm sorry. I apologize to Pizza Man for saying he's not a guy, and I apologize for saying say enka onfantete ne workers no mawia no onfantete envi omopemu sa asem no amekan no mandwen ho say
obi adwuma a obi awia no ono nso odi ya ewonimu iti pizza man I am sorry for saying you are not a guy and I'm sorry for saying that you should have found alternative means to get your money. I did not support and I insist I don't support thievery. I don't support and condone stealing. However, I think I didn't think carefully about your situation, your condition as an entrepreneur. So I want to render an unqualified apology to Pizza Man for anything that I have said that has hurt him. I am very. Aba. Tanya rari yango ponjira beku. Oni pebia so no obinya. Eso so no nya adwene wa dwenjira wa ma no a. Ya na sese ye no. Ne mpa achewo. No aye free. Odene ko akira ye yi wo mu befa. Ana wo asan wuti. Ano ano. Nkran ye do mu kotum no nua ne wo. Sa. Awurade asema wo kan wo dondi. Emi ya no men emu, emi ya no men jima ye ja wo na kiri. Emi ya no ye bie ya no ayemfa mu atenten ne ma wo. Yeah. Eno nti na ya na ma obi asem yi obi asem. Arwa ko kana anye da yiwa asemi so kan no kura hye be bi kakra. Sa. Anye ne da. Jama nenka. Weka no. Eno anu abeye. Obi kura nko be ka se wo re na me ka abone a. Ya eyi me se nya cheopa. Para be kwa che so ya mature. Se me ka se me hwa. Anka ni yie. Manka ni. Na anyere ho. Eno ano no. Net we gimi asi. Magimi asi. Wajiatu. Majiat. Nti eye ena ho. Wodo a. Ebeba. Ya bia meka. So nipa bia no ati atefo asase so ne ho so na kwankro. Yeah. Asenkete saade a. Ene gasikani na ka ye ni fie ma no. Etuku akonkran a. Omfo nya ni bi se ye mbra ba fa me kwa so bi. So ho so wa kwankro dia. To aso na wa akọ. Obebre, obedanti no nya obi a. Ono so pe bibi adi nti won de wonna. Odo wakọ akoduru no nya bibi adi. No mata ba bia be bobra akoduru. Nya obi. But obi abobra wo sika nyina. In fact, oba fi a apoisifo na escort no. Azu ohia abrofo kana man ba akọ. A obeda o na bewe mfie ni dia ma. Kana man ya o ya aboa no sika ni na nya no na brabo ma. Odakura ne na nya ne de. Di mfa ho ne ba bi abrabo akoduru nya obi. The tom de bi na sika bi ba wabrabo na free se ohu aso akwankura enje se untimi ntia futu. But obi zu wo wi ase nyame ammo sika ama no bo de futuo ni ndisam ka ne ja no. Tudu onya sika wi a ka se nipa no ye to no na nka wagini ni ndisam na ka wo de won akọ wani. Ba ye sika fo ni nim sa onya ye ya unye ye ni de otuli fo. Ma wo fi se wa de se abomata de ni gu awodo. Obi die ye nyansasam ka obi die ni ndisam ka. Ya wadi betim di nimdie ni nyansasam na de ohia ni bi. Wusu be nyetka but was all type no se wadamfu bi. O type no se obi a obu ana man bi die. Na wo ye bibia wadi adwenchef no. You have a lot of for business ideas a go on dream no. Ka wo bro won ase sika ni afa na damfo a ka wo sika nya na be koso no saa ka wo ntofo bi. Enso sika ni go accounts mo adwuma ye 2 pe. Reason bi ni se wo idea sa. Uji wo di nti untimi na obi ni nkomo. Pa to abeku Awurade nhira me de nya ameye wo ye na ye so amebo abaso ade a waye wo fa ma pa wasem papa se wa waka asem a kire wadwene nim se geye se ya nkebeye na anye nipa den watima pia be ka den se ma anye no nkura aye jimi fu asi se bitimi pa adwene sa nti fa cheme na me nhira wonka ho no nyo kese maka cheme wo fa si pizza man so se woto no oti asem a branche kan ye ya ono ehunu ye wo ti ye yese futuo no wonfa abrabo di adane ene na woda soro ekina ubetima da fom eka wi ase ho anware ne da wakanso mi eka ne se abaka se ntimi nsida bada urade mra so pese wo mra fom a ko ba fa so amu aba fom ne yeketu abi ne nkase pizza man mo fom ne mo bitu ne fo ka kye ne se bibia timi si ase kine ne tom ne bi na wo soro ho a wo hunu na wo fom ne so mo bo kakra se be ya da akye se ko base abrabo anso kuro eso san na chiba no obehia wo mo a mo so betima ye niye bibi akotote bi ama na me nhira wo nipa so ofentie nipa ni wo hia nipa so obebo afoforo nti wo hira wo bisa wo saka wi a na nyɛ sɛ wo di tie one nya bi ani anka mu deserve so wo nsu yeye but Awurade so na awa akoma penti no mare fa wo fie no you start to prove to Awurade sɛ wo de wo ni akoma pani adwempa afa Awurade ba yefe nipa foforo no wadi ye na ma no de ode abo afoforo mu amunsa bi kia ka bi no wo da mo ni ba ya mu ya nimtia ya nyankwasi ampafo da nyanya akorifo nya kro no ne apobo na ye de tom ne bi e kom time dwo abusua time dan
na fe ru pe ways bi ase wo mo so be survive bi one way abaye ne anya ma nipa akasa wo ne so come di wabusu ntia obi ti kuro mu sua di ma wo nchen bi a wo ne se de bi si ye no ne ye me kama but ne ma me no ma wo nwotwe eguakura na se a okwa ne onua no ma ye no otu na ni wa wo mu ne onya ne ho ba bia ono so pese abusua ni nya bibi di na dane god o mo kire kura no wo fele do ba ko mu an kantima bibi ketu do ba kwa so de kwa mo ma survive am ya be pai ne kuro no enso de kwa mankofo bi anya bibi adi ke rade o te so di oni buta ye nti o fa ade ne se kromfo so ono so de ko ya do ye o ba bi uni ade ye problem rade na tini pass nti no so wifuo fo wa ade si wo di ame ye mu na ntia nipa ye nnim so ye kromfo no so be fo wa ade si wo kodi no ame ye mu na ntia ebi fa o fa na ha de o frɛ no kromfo e kodu na kura ase na ehiafo bebiri anti ase a won ti ase rade mu ye nyina mbo supompa nyine me kafa o ma ye nyina ye nsanya dai kafa bi kakra nyametias ai mo na mbeso ya kwankro ada bia wo na ewo bi na mu ye nimtia anya ne aye pe no no ize nyankopon ya mesre wa no be se so ukoye yo aprobo no se wo kochecha uduru ye nche ya mentwam ne yeso ye sefata bi ofo akasa dia ya che ofo bi ye nimtia che dan kakra to ya boboa no ye kra de nsaka e be ga foforo na yeso ye fie na ne kakra esa da biara da nipa hu amani yo bi ye nimtia kasa tie ese de omope ama ye di ya wo emu ebisa se nyo na abo ya na ma yeso ye nsiribi yeso ye ka Abraham mane ho mpa ya mebo amu hiani ana obi ana honam nso na kwankwa no pe no no rade nkai ubi na so honam nso akwanko yemu bebiri da fiase anke ndize bose ye dawo ade a ye fa ye kromfo ankanya no ne ye befa so koma ni brenji am ya koda fiase abra ye tam nso tina rade kan se me da fiase wa mehweme onimso onipa no da fiase no ye de ne ko nya ade anka wo se de ne ko nso hunamu ahumia na aye sa wa ko prison se wo ko yinkofo ene ye chechonkofo bi hawa even prison for no grand penny for na do man nim se case we ne ni kwan se nke ba nso abane sa du kreska mo mo select wo mo se yi o mo kofi ko mo deserve sa problem ya o ma ba badam ese ko fo bebiri hawa mo namu na ho kire ohia e do mo du sa mbempenso awade mu ye nso ye ni bi mobo amen ohun enoketi ma mobo ohun akoso adamfo ama mobo e sa ma mfo ye gina ma hiafo omu ye nso ye mai bi mobo asa betafrata ye nso ye fie nsiri bi omu chi bi a eni ntiase eno ka se na anu ye se businessman bi ade bosia wa adan e bosika ni dia embe hyew afia ne kokko to sa businessman ne se ye ma ne time no ntua kakra sika ne so ya tena se ya ma ne time nanso ohia ni ne ba ne ko fa akokko nsa ye man tena se ya ma ne 5 year e kire se yo ye no kanya boni bi ese so odem no ohia ni ntia ubi sa that's why the run of the pekura ko yi akokko wi ne e kire no akamera to so ko be kwa ko hia ni via cha ba na am frame okay dear money they talk money they talk amen radema ye bowro bi fie ne fere da pade ko hu se ya agoro because yes go dey you nti em fan ko le radi show ni pa bia oni obi akese ya me ne aboa amen 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 ekomo ya o akomo ya yetimi so kan kire mo enti no okoka wanya amane wetimi so nkan so sugar kura mu nibi na mu so sagale gu onum se no wa da pin so na wo sheda kra mu obrimpom bia onim se woni be no wa test no kra no o ga me mfre wa na ja da show ho na ko baby wa otu na da kra si se chew beska na wa check ya samu ni o me ba be twa me mpo afra me mfi no be 98 years mi misa me uguru ho kana bisa bia bo sia ka me dia mo ho se me ho to mfa no ho do alright then so your last story no emre wona your call late last year tin sembi okroma say side chick bia sebi eson sebi nyaado one banka bi sebi atwempna na ho nsem na ko edija ababa wa se banka no amane but then the car ebedi no ha na banka no pese oje na ade eno nam so nsem no ekopie court na court edi moaye edi aba yenko ne yenhwe the court eka the other two jani say court class I think say car no kra no wo mo eje I don't know but yenko I want to get it clear into yenko she video no na you must stay with us inti sanya udi kanka ye no ene ye call court otemwafo Olivia Obin Owusu etna ekonyamu no
ena ekoba ne se eye owura Ernest akwasi ni mako efa na lawyer for so e catch court ne se eye ka na eye abayo Deborah Seriam adabla echi no ono to ka ne ma no na emo ka no ehun ka te nyina wo no no ai no no chese ai ka wo ni din mu ai no no chese ka na nya abayo ane dia na emo me fisa te mi ba court yi abayo ni da suchi ka no enu nti no court ne nje ka ne ma no ena aso nso no ono owura na ye ene ni makono efisa se mi bae ono osonso no what ni baby na mo de bia bae ti social media ya TikTok so de ni foni ni hon sensem to ho na no o record ne say court ni ma abae wa ni enjai se ogu ni di nfi ana se ogu ni nfi no na no na otemofo no otima akonya mu no odi tu ja fe eye ka no sesi ano ena abae wa ne dia and I think so any one media and Titiano can embed register no ho a who cat a seminar so a yo ra and let me map often na Emma register no could say the boy at seminary and Titiano and me no can say about your other court no kind of chiba court no but after memo that can and be great and I think so and kind yet or ra media or court nebeji na say almost not seminar you not to move what na court no ene be chese ka no say ya abayo media ana say eyo ura media ena be social media na abayo na te na o keka nsem no court na san chese esi na ekọ abayo no ura no omo pese on be ti obi biara enu ma stem e wo be bia social media na say radio class so na say TV so mo mu bia enye interview bia obi anso enfa stem no konkot na social media so engu ni nyonku hu fi na no abayo no so lawyer for ka say odi owura no won sensem to social media so no eno na enye no kwa de mum eye video so ma ye etwem ene wo mu a na odi aba be to social media enti enya ade fofo na oye na mum ya ade bia etwem enti no se court na kan wati enti ni bisa ya nia esi wo court eni na me de etujam yo mbo ene wa manebo e wo court today mu ya o mu se enkyere mu seja ema yenka ho asem no mobi an so de yemfansi ya bese abusua gudie ye tamtafre na yemfa mene enti wudi yemfansi asem enti sanya wudi kanka ye no ene ye call court otemwafo Olivia Obin Owusu etna ekonya mu no ena ekoba ne se eye owura Ernest akwasi ni mako efa na lawyer for so e catch court ne se eye ka na eye abayo Deborah Seriam adabla echi no ono to ka ne ma no na emo ka no ehun ka te nyina wo no no ai no no chese ai ka wo ni din mu ai no no chese ka na nya abayo ane dia na emo me fisa te mi ba court yi abayo ni da suchi ka no enu nti no court ne nje ka ne ma no e na aso nso no ono owura na ye ene ni makono e fisa te mi ba ye ono osonso no what ni baby na mo de bia abayo ti social media ya TikTok so de ni foni ni hon sensem to ho na no no o record ne say court ni ma abayo ni enjai se ogu ni di nfi ana se ogu ni nfi no na no na otemofo no otina akonya mu no odi tu ja fe eye ka no sesi ano na abayo ne dia na atin so enye wi ne dia enti sesi ano kan embedi register no ho ehun ka ta sem nyina nso eye owura Ernest ni mako ofa ni nyina ema register no ko ti say ebeboa asem newie enti sesi ano enne me no ka say abayo no ba court no kan no chi ba court no but after me no ta ka na enye ni break na atin so en kan ye owura ne dia court ne beji na se omutina asem nyina suwie na so mu bua asem na court no ene be chese kano say ya abayo media ana say eyo owura media ena be social media na abayo me te na o keka nsem no court na san chese esi na ekọ abayo no owura no omo pese on be ti obi biara enu ma stem e wo be bia social media na say radio class so na say TV so mo mu bia enye interview bia obi anso enfa stem no konkot na social media so engu ni nyonku hu fi na no abayo no so lawyer for ka say odi owura no won sensem to social media so no eno na enye no kwa de mum eye video so ma ye etwem ene wo mu a
no the about the social media enti enya ade fofo na o ye na mama ya de bi a etwem enti no se court na kan wati enti ni bisa ya nia esi wo court eni na me de etujan yo mbo ene wa manebo e wo court today mu ya o musi ye nkyere musa eja e ma ye nka ho de abetujan no Sumewo 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 Ayatintinwo Ama vami amede ni Ayatintinwo Amede ni Sumewo Bibi ya na mafene se Otonyum de kanyanza sembe biri de tuwo but dipa mfa Kona mekra mo bro yemubi yenumu nsembeye nipa be pressure o mo nsem but o man fenti no mo da amani yeah se wunni mu anom yennim kura wo firi so a won toto wa kwan yi bi ne hunu sikani a waware a oba timi sa ye ni se ya na ni jimi aye kese ama me yene so oba no so se bi ni jimi na aye kese me bia me nyama ne ho kura bi ke tu afiri be ma na bra bom twe ona de ni jimi akotam wi na ode aba awade aye wadom awware wo be ni munyamfo ni no ka se bi kwa kai unto bi nche ebia ne owo nyina ye ode ano no otu bi no ode apie enso won ha wo da wezi court wo so da mfunso oba na ne tie abɔ ne ho ka ne te dem no wa ye no ebie no ode wa court da ebi ufa da chiko fa mpren gro no kra mfa ho court da na ma mpesa ama anu asem na ma ni ani die ni akrokro maka to so yesikani na bebo adwaman mfa wo skedi nka kwa buruchire yete ha na ko Dubai bi a mpna bi wo ho a wo yire ni anya na yakura ni otiga na ade oni obi ani twaka bia na asumbi aba aka to se be ma wa wale afa so fa yire chine no mpna ne ntena se me ma ware yo epɔ na me be boawo duma ujimi ka no munya hwe mfiri me nkyɛn exactly wodi asɛm na se oto boni ni nkomo ntia se on fa ni die ma wo yire awurade te soro kra na oba na obu ata wa mpna twere nko be yi afiri onzo ye nyansafo exactly abema kwasia ma ne yire nim ye ha sabe oba ni o ma wo fi obetuna ni wo court die ntia ukunu mpna de ne court ama yiri mu aye ha ama respect kura ne nipa nyina ato akone ama wo ma ye hetu na oba yi se post uguso ne ma me be friend say anya ma se na ye wo de social media ono ade akofa mpna we na ni plan na court die jimi no die jimi pa no esika fo because mo father mfopa what you say father mfopa on po ba papa me wo ba se bita frache otimi kana no tum wo ba okora na no wo ba na adini mu oduro wo ba won kasa basa wo ba sabe ubufu a onim se de yesi kuro wo ba wo hia wo yire ode adidie ma no e wo bi de papa bi twempna otimi kokosi ne yire ne ama nyina na ka se papa ni mama ni hunu David enso oguso twene mpna kama sa ma we nyina bu papa yi hunu obede hunu papa ese woni ma ye dobiri se nuhu a anyinya no muze ni mu na ne papa de bi o mami bi sa o wakofo obede hu so obai da cho be msi eti so akofa be ma wo se o me boa wo na wonnim se be ma no obai ye wade bi eya wo ka se bia ye prasini sao how nipa nye nuhu no nipa ti me de ni so ba si o danyan ensie ye woni ma bebre wo ensie kire wo ampa ahwe okay wo wonim so wo wore a won po bi o ba be disturb o yire eno kra na ye won so first o wale se medical catch ro wonya ne catch no e ye won so first o di kan woni su ban sa na akoton wo de amane sa oh okay enye na no how na jina da ye ntimi so ba pene ye nhie wa na namfo age di agire du da na won se sa akora age mi woni mu oh okay du o pade wo na mo se ne bona da ni du no we anya na wo catch me attitude facial expression and just again we jimi Three, get into of a credit. What's the manual? And now I see what you say was said here and find as a gamma. The idea who's a play with me. The patrol, what's only your own idea of what can make one out of
Chiman de Bremugu, oh boy, where they met Ginet with him, may Sana Manoso yet. About Casatromone, Casatromone. These are probably Casatromone. Right now, and I'm on two of us say, Sister, Obiapa, one year too. Now we are wanting now, or Muja, that's a year opening was on and then. For one said you already knew. If you have no grow, but can one run in Zanka. You know, from Punta Handed, I was at the Jimmy. Now, Marka, walk out the one number for the young state. Then I see a mob that I told you. That's not only had a meat. Oh, no, I know about when you people. A young boy, and now when you're feeling it. When you are needing, boy, you have to meet a young and Indian. What's the now? Put to me, that's no Piatti, and then to go away. Yeah. Miana mkase kakakre ye nkopa kose ye tubas akakra anye kwekwe ye akwa ne wunya maniwu eya me yase ga ona ye ta me yase ga ona because sabi oba ti konko so wa be ti say oba be kwa kofa be ma na wunya ka be bua be ma no de be ma bi dia ye o ti bo se untimi nye what I say because de be ma bi pa dia ye me no enya ade a me kwa kofa be ma bi ni mayi mitim se meboa uwu aba mu awu kuni bi amemmoa e de kwa me mma me nyohwe enti no ni nyina no etwa ha e odo enye jimi na obenya ma jimi foni bi na me jimi foni bo ayo mo see no na wankasa oda wa menem wo ya bi lines na tuma I think say ye be no ekopa aka 10 minutes be ye fa e mamo na court message se mo nyi papa ne kama. Hi, hello, good morning. Me don't fight me to one of my helpful.
Great. Okay, Yanko. Kela yada sia no pay eya mo friend mo position mo ya na kasa no e wo form enti eya na mo matcho mo voice MI. Hi, good morning. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Pacho jina me line so. Hi, good morning. Good morning, Diane. Pacho na ho to say. Nyame adom me ho ye. Yeda nyame ase. Pacho hana me na ka say. Pacho your faboot. Okay, owo ho. Faboot me ka free bo ho sata. All right. Offer Pacho into one okay. Offer into you. Diane, mamenka asem ni bi. Edikan medikan maka Diane mo video ne asemo ya mo hwe ni ye kakra ma ye. Ena de to so biom so esemo time na mo de ba no mo ba ni first na mo ba take. This is bebo kwa na mo shaase. Di e ba ne sa no a emma ensemo no ofasu ntwaso intentem na ya tifo no ya bietimi afre bi. Yesremo ya mo shaase entem na yeso yetimi anya ta afre bi. Ene Ghana ye tete ye lolo peso. Ah, ne lolo pe ye tete so. Diane. So me buta say breakfast
and then yes so breadfruit na 15 cedi e ko 35 Ghana. They say breadfruit is there 35. Yeah. Oil filling say she dia baker say you bubu go in total na 80 Ghana. They say a cost 130. Sure. So yeah, the tete so na that is Ghana for you. So I was say on my before say we mu bebe nyina no. Wo hwemma we mu nyina so epa for the adoba for we say loro fair any that maintenance cost no apart from full and kwa no what full and kwa so now one say maintenance cost no so it is trabai no one hwe ni ye e ma adoba for the dru ba bia na adoba for so ho kire wo mo pa because set na ye tono 15 cedi no they say me no ka say set e ko 200 cedi na e ko 200 cedi ta be de na manya e bi dia so e dia kwa ko to sa set ni bi dia so na what if we so na say ye tell all of us so can we say adoba for so product almost effect wo ma men ko galamsey no so Diane galamsey re dia to be honest it won't try because your man say upon mining is not illegal. Me catch upon mining is not illegal for summer boy. Could do or a friend at Jofa, who one with you go in charge. But so go on to me and feed you Kusua ya sister about upon mining. Oko can now your problem. Okay? More media for the do by the Amoka home. The year na upon mining na go stay and can any illegal. More for video and a modia back and a modia say ya ka o man up kuma beto ni yem ensuo ne sey nyina no e kwa galamsey for no fa su tu omo e de no da na kwanta man ni su tu okura skaveta no diri asase nani and omo so no bed so na sa me na sa ase no na sa wo de machine bi aba be suo e na wo se abaya ma otu mi nti o ya me de me nyem me yem so any na galamsey etu ntwa no yes ha kwanta man ni no e bia ni ho and say yeah black boys na omo betie no mu nyina no omo jai na sa wo ma obi aye wa ma obi paper sa kwanta man na ye na wutumi ya na de na me so me ye enti eno de o ma mpanyin won no omo nyina na aka bo ma galamsey no omo se nsuo no so ko na ko hwe sama boy se de kwanta man na esi ye wo mu djuma ne se no ko sense comment sa wo di kam na ko si wo se ucho mu fide e de aba TV so a wo fi de ko mo mpere ana Papa ka be try video pa be TV drama okay ko wonu ne ko video untumi anasa kwanta man no kwa mo fa so ye man no na hwe se ka obenya camera ne dia ba bia enti Diane besremo okay bye that's it that's it me ko mo dimra bye last call I'm running sorry hi good morning hello good morning yeah my dear friend what is your issue no pay me na mko kai mo katome da na opi ehu o beta no kumbi mo si ye wa wona fia na mko kai si ye kanje da men jwa so ne kai ni yo tani na waya ye ne do wa ba te jwa kan so ye ba o ye si so we in fact no mo ba no so de de ya no me ka mo ko ponti a che ko me ni no ko wi pa ko wi ya pa ko wi da ko pa ya ko ni ko wi no wo di me ma di di mo pa ne ba ko ni de ma ni me me di ni di ko and you do Katia. Oh, you come up and then let it come up, Bibia, so you come to clear. While the going to the both who are doing actually punch out. As who could my banner, and in the evening, open the sun, by you. General, will be quiet. Give baby. Organization is very ticket. The government of the Pia was the Pia, the Buddha. Or quite for the
after the car from one let me car when you have it. The car oh, okay, your car. Yeah, I'm not. I will be up. Many things to be. Many things to be sitting with. What is the effort? It's no more. We are comfortable. Yesterday, I got my this is just up. Okay, what pizza? Yeah, that's it. You're far called baby. I don't know. I said that I may because I need a claim on it. About your queen. Diane, Mampa cho mi pie me ba sesie. When you say me ye aduane, wo se me kokuru aba. Akagadu ne garlic na ma wo huru egu asanka no. Tima ya na me hyehyɛ me nsa. Me mpese bebubu. Spices. Omia,